السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا، أهلي وإخواتي وصحابي وعيلتي التانية، حبايب قلبي في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، وكل لحظة تمر علينا وعليكم وانتم بخير، وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. النهاردة بقى يا حبايب قلبي، احنا عندنا حلقة النهاردة حلقة لذيذة شوية. الحلقة دي احنا زي ما عودتكم معايا ان الأكل البايت بنعيد تأهيله تاني وندخله في أكلة جديدة، وما بنرميش حاجة. الحياة صعبة والعيشة صعبة جدا جدا جدا، وزي ما انتم شايفين الأسعار فوق احتمالنا. فاحنا بنعمل ايه؟ مش معقول هيتبقى عندي أكل النهاردة أقوم تاني يوم أروح أرميه، لا طبعا. أنا أعيده في أكلة جديدة وشيقة جدا جدا وتتاكل برضه. النهاردة احنا هنعمل مع بعض الفراخ. هي هتبقى بنكهة الفراخ المشوية. يعني أنا هشويها بس مش في الفحم، هشويها في البوتاجاز بخضار سوتيه كده وحاجات، وعندي طبق خضار بايت هعيد تأهيله معاها تاني، وادخله واصنعه مع الفراخ تاني، وهيتاكلوا ويبقوا زي الفل. طبعا يا جماعه احنا في رمضان المعده بسيطه جدا جدا، يا دوب ما بننزل لها بالعصير بننزل لها بالميه بتقول شكرا، انا لغايه كده اكتفيت. فبنيجي ناكل بقى، فالاكل بيبقى جميل وشيق وكل حاجه، بس مش قادرين ناكل، فبيتبقى معانا اكل، فاحنا ما نكترش، ده حاجه بصفه عامه. طيب الاكل فاضى عندي مش هرميه. طيب ايه تاني كمان هنعمل ايه النهارده؟ عندي لفه جلاش هعمل منها حلو وحادق. لفه جلاش هعمل منها حلو وحادق، بلفه واحده، بلفه واحده اعمل الحاجه الحلوه واعمل الجلاش باللحمه. طيب بقد ايه لحمه؟ بالظبط بالظبط معايا نقول حوالي عن 300 جرام لحمه. يعني حتى مش نص كيلو، لو بربع كيلو، بربع كيلو لحمه. طيب كل ده هنعمله مع بعض النهارده. طب هنحشي الجلاش الحلو ايه؟ الجلاش الحلو هنحشيه حاجه لو جربتوها هتدعولي. الجلاش انا اتبقى عندي كنافه بايته اللي انا كنت عاملاها معاكم، اتبقى عندي خرطتين كنافه كده، اعمل فيهم ايه؟ ارميهم؟ لا طبعا، هرستهم وعينتهم في طبق في التلاجة، وقلت لهم خليكم راجعه لكم تاني بعد ولادي ما كلوا وشبعوا منها خالص، اللي اتبقى مش هرميه، عينته في التلاجة. هعمل بايه النهارده؟ هتشوفوا معايا، تابعوا معايا الفيديو الاخر، شوفوا هنعمل ايه بالاكل البايت ونعيد تصنيعه من تاني. ويلا بينا على المقادير. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس. اللايك يا جماعة مش هشحته منكم. يلا نخش مع بعض على المقادير ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده يا جماعة معايا بقى ايه المقادير بتاعتنا. معايا هنا بصل مقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا الفراخ بتاعتي اهي، معايا فرختين. ما بجيبش الفراخ اللي هعملها مشوية دي يا جماعة، ما بجيبهاش كبيرة، بجيبها بجيبها قطع زي ما انتوا شايفين كده، تبقى قطعة صغيرة، يعني فرخة صغيرة، ما يبقاش وزنها كبير. تمام. معايا هنا اهو طماطم وتوم وفلفل ومعلقة صلصة وتوابل الفراخ المشوية. معايا الكركم والكاري والفلفل الاسود والحبهان، توم باودر وبصل باودر. معايا ليمونة ومعايا بصل اخضر، ومعايا هنا جزر، ومعايا بطاطس زي ما انتم شايفين كده، بطاطستين، جزرايه كبيرة، جزر مبشور. معايا بقى معايا طبق بسلة بالجزر بايت عندي في التلاجة، هعيده ادخله معايا في الشغل وهنشوف ازاي. معايا دبس رمان، ومعايا معايا الزيت زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى هنا للحلو بتاعي اللي بقول لكم عليه يا جماعه. معايا بقى للحلو زي ما انتوا شايفين كده. معايا نقول بسم الله. معايا هنا للحلو، معايا اللحمه، معايا هنا الكنافه اللي بقول لكم عليها اهي، ومعايا المكسرات، جوز هند على زبيب على فول سوداني او اي مكسرات متوفره عندنا. معايا اللحمه اهي، ومعايا الجلاش عشان هنعمل منه حلو ومن لفه حلوه وحادق. تمام. نقول تمام. يلا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه بالخطوات. كده بقى يا جماعه، اول حاجه هنعملها مع بعض هنتبل الفراخ قبل اي حاجه خالص. اول حاجه هنعملها هنتبل الفراخ. هنجيب الكبه بتاعتنا عشان نحط فيها
المقادير بتاعه الفراخ اللي هتتبل. او كده اهو يا جماعه. نعمل ايه بقى؟ هنجيب البصل بتاعنا الاول، هنفرمه كله. الاول هنفرم البصل كله عشان ناخد منه اللي هناخده للتعصيجه بتاعه اللحمه اهو الاول خالص قبل التتبيله. كده اهو هنشيل البصل بعد ما فرمناه، هنشيل منه ايه كميه كده لتعصيج اللحمه اهي، والايه وللعمليه الشاي. نسيب بس كده على قد الايه التتبيله. احط بقى ايه بصل اخضر بالشكل ده كده، بيدي ريحه جميله قوي قوي كده اهو. ننزل بقى بايه فلفل اخضر، ومعايا الثوم، فلفل اخضر اهو، وطماطميتين كده صغيرين، شويه جزر، والليمون، ليمونه. نضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. كده اهو يا جماعه فرمنا التتبيله بالشكل اللي انتوا. يلا يا جماعه كده اهو معايا التعصيجه بتاعتي اهي، التتبيله الجميله اللي انا عملتها بتاعه الفراخ. هنضيف عليها ايه بقى؟ يلا نشوف هنضيف ايه. هنضيف معلقه كبيره دبس الرمان، بيخلي طعم للفراخ تحفه اهو. دبس الرمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، معلقه كبيره دبس الرمان. معايا توابل الفراخ المشويه اهي، معايا كده شويه توم بودر، بصل بودر، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود بالشكل ده كده اهو. اقلبهم في بعض كويس جدا. الله 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 على الشكل بتاع تتبيله الفراخ، شكل وريحه. انزل عليها بقى بمعلقه صلصه كده، سيبها في التتبيله دي ساعتين. اخر حاجه خالص الفراخ بتاعتنا زي ما قلت لكم اهي، اجي شايفين افصل الجلد كده عن اللحم بالشكل ده كده. ابتدي بقى ايه اتبل بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. اجيب الفراخ اهو، افصل الورك كده عن الجلد، وابتدي بقى ايه اتبل الفراخ بتاعتنا. اتبلها وارجع لكم تاني. كده اهو خلصنا تتبيل الفرخه بتاعتنا. نديها بقى رشه ملح كده، عشان احنا هنظبط الملح امتى واحنا بنحطها، ما نكترش ملح في التتبيله بالشكل ده كده اهو. نسيبها بقى ونركنها كده حوالي عن ساعتين، ونرجع لها تاني واحنا شغالين نخلص بقى الجلاش بتاعنا ونسيبها تتبل شويه. كده هنعمل اول حاجه التعصيجه بتاعه اللحمه اهو. نجهزها بالشكل ده كده. نبتدي ايه نعصج اللحمه بتاعتنا. ننزل بالبصل زي ما انتوا شايفين كده. ننزل كده بقى بالبصل اهو. البصل بتاعي لغايه ما يدبل كده معايا بالشكل ده كده. انزل عليه بالايه بالتوابل على اللحمه بتاعتي، علشان ايه اللحمه تتعصج. باقي التوابل اللي كانت معايا كلها، شويه ملح. انزل بقى باللحمه بتاعتي
اهي، واقلبهم كده مع بعض ياخدوا ويدوا على النار. لفة جلاش هنعمل منها احلى حلوة وحادق اهو. اقلبها كده وانزل عليها بايه بقى، بمعلقة الصلصة اللي باقية معايا من اهي، معلقة الصلصة اللي فضلت عندي اهي، كانوا معلقتين اتنين، اخدت معلقة لتتبيلة الفراخ، احط معلقة برضو على تعصيجة اللحمة. على ما هي بقى تتعصج وتبتدي اللحمة تستوي، هنعمل ايه، نجهز على الجلاش الحلو اهو. يبقى كل حاجة كده معايا على النار اهو، اسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضيها بالشكل ده كده، تشرب من التوابل والملح بتاعها وتتعصج مع اللحمة وياخدوا ويدوا مع بعض كده ويستووا. اكون انا ايه، جهزت على الجلاش الحلو. يلا كده جبنا قسمناه نصين. بعد ما قسمناه نصين قسمنا الجلاش زي ما انتم شايفينه كده، عشان نعمل نصه حلو ونصه ايه، حادق. اروح جايبه لفه الجلاش بتاعتي اهي، واعمل ايه بقى، واخده كده اهو، اقطعه بالشكل ده كده، شايفين شايفين اهو. واروح عامله ايه بقى بعد كده يا جماعه، اروح جايبه اللي انا قطعته ده كده كده، ايوه كده. هنعمل ايه بقى بعد كده، زي ما انتوا شايفين كده. شفتوا لما بتروحوا تجيبوا البسطه بتاعت بمعنى اصح مش الجلاش، بنقول عليه ايه، بسطه، صح، بسطه. يلا نشوف هنعمل ايه بعد كده. نشتغل بقى مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه الاول يا جماعه، جبنا البوله دي فيها شويه سكر، هننزل عليها بالكنافه اهي اللي كانت باقيه عندي بالشكل ده كده اهو، وانزل عليها كده بالمكسرات. احلى حشوه اهي للجلاش، احلى حشوه يا جماعه للجلاش زي ما انتم شايفين كده. كسروا كده بالشكل ده اهي. يعني انا لما يتبقى عندي حاجه لا مرميهاش طبعا اهي، بسم الله ما شاء الله. الحشوه دي ملهاش حل للجلاش. اول حاجه هنعملها الاول قبل اي حاجه، هندهن الصاج بتاع الفرن بتاعي ده كده اهو، ادهنه بالشكل ده كده على السريع كده 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 بسرعه، بحيث ان انا ايه، اجهز واحط فيه على طول اهو. هجيب بقى الجلاش اللي انا عملت زي ما انتم شايفين كده اهو، ندهنها بالشكل ده كده اهو، كام رقه كده مع بعض. ونعمل ايه بقى، اروح جايبه الحشوه بالشكل ده كده، فيها كده كده، وبعدين اروح جايه عاملاها شكل مثلث كده، شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. واروح جايبه التانية اهي، برضو نفس القصه نفس الفكره كده اهي. بقيت انا عاملاها ايه، مثلثين مثلثين ايوه. واروح عامله ايه، قطعاه كده. ايه رايكم بقى اهي. طبعا انا دهنه الصينيه بتاعتي وارص كده، بعدين بقى ممكن ندهن كله مع بعض اهو. اروح انا ايه، جايباها كده بالشكل ده كده. شايفين بقى يا جماعه الشكل اللي احنا شايفينه كده، دهنها كده دهنه بسيطه، اخدها ده مثلث اهو. طبعا كلنا عارفين الشكل بتاع الجلاش اللي بالشكل ده كده. اخلص بقى الكمية بتاعة الجلاش اللي قدام مني دي وايه، وارجع لكم تاني كده اهو. يا جماعة خلصنا صينية
الجلاش بتاعنا الحلو عملناها من نص لفة. النص التاني هنعمل بيه الحادق اللي هو باللحمة، بس هندخل دي الفرن ونجهز الفراخ بتاعتنا ندخلها الفرن كمان، وبعد كده نعمل صينية الجلاش باللحمة. اهو ندخل دي الفرن بالشكل ده كده، ونشوف الفراخ بتاعتنا بقى اللي اتبلت وبقت زي الفل دي هنعمل فيها ايه بعد كده. كده جبنا الصينيه بتاعتنا اهي اللي هنعمل فيها الفراخ. هنتاخر بقى الحاجه ونشيل خالص من هنا ونروق المكان حوالين مننا كده بتاع الجلاش. نبتدي بقى نعمل ايه، هنركن ده على جنب كده على ايه ما نحط الفراخ عشان ما نغيبش. هنبتدي ننزل بالبطاطس والجزر بالشكل ده كده، والفلفل والطماطم بالشكل ده كده، وننزل بالبصل بتاعي اللي فاضل معايا من التقطيع اهو بالشكل ده كده، ونجيب الجزر المبشور اهو، جيب منه شويه كده. شايفين الشكل ما شاء الله بقى ممتاز اهو، وحاجه كده ايه جميله جدا اهو. اجيب بقى الفراخ بتاعتي اللي انا تبلتها، ارش الاول شويه ملح بالشكل ده طبعا اهو. طبعا مش محتاجه توابل لان انا حاطه ضايفه التوابل بتاعتي كلها مع تتبيله الفراخ. الفراخ بتاعتي اهي بعد ما اتبلت يا جماعه اهي، بسم الله ما شاء الله. ابتدي بقى ارصها ايه كده في الصينيه، واروح مدخلاها الفرن بالشكل ده كده اهو. بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه اهو. انزل عليها بالتتبيله دي، مش هنرميها يا جماعه اهو. انزل بالتتبيله بتاعتي اللي فضلت بالشكل ده كده اهو، واروح بقى ايه مدخلاها الفرن او اسيبها شويه كده لغايه ما اطلع الجلاش واحط الصينيه دي بعد الجلاش. تمام، يلا بقى نشوف اهو هنعمل ايه بعد كده. ارش عليها بس كده ايه، الله على ازازه الزيت دي جميله، حاجه كده حلوه قوي، حاجه حلوه قوي ازازه الزيت دي يا جماعه. رشه كده الله الله عشان ايه اللون اهو، الله الله. احلى حاجه ازازه الزيت دي، ترش رشه حاجه جميله اهو. هندخلها بقى الفرن ونبص على صينيه الجلاش اللي في الفرن ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا جماعه، في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها. احنا معانا البسله بتاعتنا هنبتدي ننزل بيها كده ايه جنب قبل ما ندخل الفرن، في الجنب كده اجيبها داير كده داير على الصينيه بتاعتي. معلش كنت رايحه اعملها بس قلت ايه نعملها مع بعض كده اهي بالشكل ده كده. هي مش محتاجه ان انا ادخلها في التتبيله لان هي مستويه اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. اجيبها كده الداير بتاع الفراخ بالشكل الجميل ده، نبتدي بقى ندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن الدنيا فيها ايه. يلا نخش على الجلاش اللي باللحمه. جلاش باللحمه، هنجيب الصاج بتاعنا ونروح دهنينه كده سمنه، اللي هي سمنه وزيت كده شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده اهو. واروح جايبه الجلاش بتاعي اللي فضل عندي اهو، اللي هو نصين قسمناه نصين. اشوف الاول المقاس، اقيس واحده كده مقاس الصينيه عشان ما نقطعش كتير كده تيجي بالطول كده معايا اهي. ايوه نقيس بقى كده، قسناها اهي. نعمل ايه بقى
عشان الزيادات دي اهي هنشغلها برضو. هنبتدي بقى نفرش ايه الصينيه، نديها الطبقه الاولى كده زي ما انتوا شايفين اهو. الله 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 بالشكل ده كده. ابتدي بقى انزل ايه بالزيت كده. نجيب الزيادات كده بالشكل ده، اللي هي الزياده اللي طلعت معانا نفرشها كده قضية الصينيه بتاعت الجلاش بتاعتنا اهي بالشكل ده كده اهو. واروح نازله عليها بقى بايه، شويه زيت بس صغيرين كده مكترش اهو. اروح نازله عليها باللحمه بتاعتنا المفرومه. ننزل بقى كده ايه باللحمه بتاعتنا اللي احنا معصجينها على الجلاش بتاعنا اهو. حاجه كده عظمه اهو. شايفين بقى يا جماعه بلفه جلاش واحده قدرت اعمل صنف. مش شرط ان انت تعملي وتكتري، لا حاجات بسيطه كده. شايفين انا عامله اصلا الصينيه قد ايه، ومعلش احنا 6 افراد اهو يعني ما شاء الله. وممكن قابلين للزياده يا بركه رمضان. حلي صح يا جماعه ولا انا بتكلم غلط؟ اهو البركه اهم حاجه في البيت، في البيت عندي كده اهو. نبتدي بقى نفرد الجلاش اللحمه كده على الجلاش بتاعنا، نوزعه كويس جدا كده. حاجه جميله قوي قوي وتحفه بصراحه اهو. الريحه بتاعت اللحمه تحفه. نكبس اللحمه كده على الرقاق عشان ما تبقاش ايه بالشكل ده كده. واروح جايبه رق من الجلاش واروح نازله بيها كده اهي بالشكل ده كده. الله الله الله. مكترش يعني زيت قوي يا جماعه وسمنه. هي كده كده اللحمه فيها الدهون بتاعتها، وانا معصجاها برضو بماده دهنيه اهو. بالشكل ده كده. وانزل عليه طبقه كمان كده اهو. اكبس بقى في الايه في الجناب بتاعتها كده عشان اللحمه ما تطلعش منها. اجي كده بالشكل ده كده اهي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بين كل رقه ورقه كده ادهنها ايه ماده دهنيه، ما كترش بالشكل ده كده. نسيب الطبقه الاخيره دي خالص اهي. ابتدي بقى اهو كده خلاص فينش خلصنا. ايه اللي هنعمله بعد كده ده اللي احنا هنشوفه مع بعض حالا. كده خلاص خلصنا. هنبتدي بقى نعمل ايه. اجيب الجلاش بتاعي. لازم الجلاش يا جماعه يتقطع قبل ما يخش الفرن كده، لازم يتقطع قبل ما يخش الفرن. وانا شغاله كده بص على البوتاجاز بتاعي علشان نشوف الجلاش الحلو. نبص كده هنا وهنا اهو. اهو اروح مقطعاها كده كده بقى يا جماعه.
بعد ما قطعناها خالص وخلصنا هنعمل ايه بقى بعد كده؟ جبنا بيضة في شوية زبدة بسمنة اهو، واروح دهنة الصينية بتاعتي كده، شوية ملح وشوية فلفل اهو، واروح دهنة ايه الصينية بتاعة الجلاش بتاعي. عادي لو عايزة تضيفي بقى كوباية لبن مفيش مشكلة، بتخليها طرية برضو وبيبقى كويس مش وحش. بس انا بصراحة اولادي بيحبوه مقرمش قوي، فما حبيتش احط عليه كوباية اللبن اللي المفروض ان اي حد ممكن يضيفها عادي اهو. كده اهو اتشقلت بالشكل ده كده. كده خلاص خلصنا الصينيه بتاعتنا اهي جاهزه كده بقى ندخلها الفرن. يلا نخش بيها على الفرن، ندخلها على الفرن كده يا جماعه. وايه بقى ارجع لكم بعد ما نطلع الجلاش والفراخ بتاعتنا من الفرن. نقول ايه؟ نقول بص على الحلاوه حلاوه، ده بلدي ونجاوه نجاوه. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله على الجلاش بتاعنا ده. الجلاش الحلو طلعناه، رشينا عليه السكر بتاع الشربات، ورشينا عليه شوية جوز هند. شايفين الجمال والحلاوة والطعامة؟ كل ده عملناه بايه؟ ببواقي الكنافة اللي باتت عندي. شايفين الحشوة من جوه اهي، والكنافة بشوية المكسرات اللي قلبتهم عليها، والطعم ما اقولكوش حكاية اهو. سامعين صوت القرمشة؟ وحاجة حلوة قوي 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 بجد. يلا نكمل بقى نطلع الجلاش بتاعنا اللي باللحمة والفراخ المشوية. كده بقى يا جماعة اهو طلعنا الرقاق الجلاش بتاعنا اللي باللحمة. طلعنا كده ايه الجلاش اللي باللحمة، ومعانا صينية الفراخ الجبارة اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس، حاجة كده تحفة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس. ايه رأيكم؟ اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.